Kini degradation Meghalaya ban gipring sabhai page ka thuk khubor jingi mata ka janmet hashwa bangin poish khubor ba bidang ini page wai ke mat bakong san Kintu sembut menteri rang ba ka jelai ki pai ba ban pentip halor ki jingsha berngem ban jingsha dawa pisa na ka NLC Leka Sarkar Jilla Shagaying Bishar High Court halor ka jing ai jamin ya ka Sonam Raghuvanshi ka barang ti Penyap ya Raja Raghuvanshi Pentikna ka Sarkar Jilla ba ka kam kan duna na ka bentang kinong hikai ka jing let lum ya ka Khana Samari sedang kenyang tasel festival Aja Alpun Rio hari boy ban rakhi ke jingmi hisen South Dam Kenyang World Cup mentangin pai shi khubon na keleng ke jela Usumbut menteri yang bak kejelau bak Preston Tensong ulah kentui kinong song snong ban shu ngap jar habaki yok mat ke jisyak berngem ke jisyak dawa pisa baki yok na ka sengkai klau ka hinyo trap National Liberation Council da ke bakentui ki ban pentip lada don kum kini ke jingja bat ban ujor ejahar shiki bor jong ka an ubak Tensong ulah pentiknaru iki pai bak nong song snong baka sarkar ka yele ban penek ya kasuk kasan baka jisyan jong ki Jakarta Jakarta hakeleng ki benta jong gajela My only humble request to all those concerned who receive such messages, please don't hesitate to come quietly, file FIR or inform us, even informally. We are there to track it out. And we are here to make sure that everybody are safe, everybody are doing business peacefully. So therefore, any such kind of messages, if they receive, I would request all of them kindly send it immediately to the police station or the police outpost or even to the district headquarters of the police and the state headquarters. Sembut menteri rang bak kejela ubak Preston Tensong ulaong baka sarkar kala dap banlet Shagaying Bishar High Court hakabeyade begjing ai jamin ya ka Sonam Raghuvanshi Kawai ni badan ketia ke jing Penyap yu nong song snong ke Indo Uraja Raghuvanshi ubak Tensong laong baki pulit ki lalak ban pendep ya ke kamram ke jongki kat kum ki kendon bedei bat laong bakam syam ladon kenu ke jing liat sting na kaliang jongki officer ki ba penlongi ke jing toket We have already appealed to the higher court, to the Honorable High Court. So let the court decide, because we contested against the bail, the bail granting done by the lower court. So as I said to you, let us wait and we'll see what the higher court says. Kajing dawa ban aino eka sanat syo marem dors im kalanang jon na kajing ilum jong ki spangut ki brio ha ka office jong ka KHEDC henin kasngi kat ba kajing lang hapeding kinong mi khmat jong ka hima bat ka executive committee kalalam da uba Winston Tony lingdo hadian jong ni kajing lang ka executive committee kalaong ba kamla ban ai mardor ya ka shiti ban thong sim kinong mi khmat jong ka hima so rapat kila penpau ya kajing ngau diau da ka baong balada ban pelong ya ka do barba bala pen scam yo marem dors im hau benai nai wieng aja aposan ba dikikot kisla badan kamla da ban ai la kumba rio benai menta ai ka sanat us em bala jet bala thung dak lima yakini ki bagi kam pi kedau ba pi ngin se pandai us em rus pandai ka hima ka pandai nama labun ki cing kedau kti nama ong mlawan kedau kti nama ka ai ong sai kedar
A person cannot be convicted unless proved that he is guilty. Kendali ke dokti teman ni. Tengah kerana pasal ini orang aku tang buat pasal semua ni. Ba ubre umpat besar itu. 8 itu melakukan konvik. Sembut Menteri Rang Bak Kejelau Bak Preston Tensong ulah kershan ya ke rai jong ka sarkar ban pha iginong hikai ban lum jing tep na ka benta ka khana samari da ka baong ba ka kam kalong ka baduna bat ka basuk ubak Tensong ulah ong balak mi lenti ba kawat baningkong jong ka jinglum jing tep kan simpol kumbalai pausngi ha ka baki nong hikai ken la ban lum jing tep ya ka jingdon ki yeng hadien jong ka por school haringkat ka jinge trailang jong kinong penya shnong ulo ong baya kani karu company on kemi de ki block link ba ki video badai khnang ban pentik na ye gajing ya be ya renti. See, for this first phase, we have calculated it takes only 30 days. Only 30 days, the teachers can go to those designated villages where we already assigned. Only 30 days. That 30 days also, it is up to them. You know, because they can work maybe after school, 2 hours, 3 hours. They can go along with the help of the traditional heads, the Rangbashnong and all. They'll go maybe 4-5 houses in a day, another 4-5 houses in a day. Because this is about the enumeration. Okay, it's about enumeration. The form is already there. The prescribed form is already there. Ask, fill up, explain to the citizens of the state. It's very simple. Ka Jaintia National Council kalapan pau jing skau kia jur halur ga jing keno bombyang jong ka kai pot ya dam hariang bala terwa da ka Sri Cement Mining Project ha East Jaintia Hills da ka bakam baki kot ki slapen shisha na ka bor penyat ka jela Gujarat ka pensyong nong rim ha ka kendon ya da jumai ka bala rim bat ka yai lat iki kendon jong ga Jaintia Hills Autonomous District Council ka council kalamaham balada ka sarkar kamle ai hapok ka khat santri ujamang kan sa penjur ga jing yakhi jong ka ha secretariat Shillong ha swaban pelong ka public hearing ha ka apo artrik mentau benai Yoi waki department yang ke sarkar dan suki ki hedging itu organik yi ke sen ke wada tentip gua ceki wakam nu kani ka TOR ke wada isu da ka government of Gujarat uje ka ukrek kam hapok ka jela Meghalaya ka yang kalau da kani hi ke jingtmu yang ke Sri Cement bo peman ya ke public hearing hani hapok ilaka nong khle lada ke sarkar ilat kani ke public hearing kani himan ko kada kecen wa kani ke government ke yang iman ko government ko wada fail lupa nebha kamnu ye ki kot kisla ki wada pelaj da ka sarkar Gujarat uje Kahinyo Trap Youth Council so yang circle kalapan pau ye jing ngau kia halur ka jingja jong ki delineator hasilenter jong ka surok ba NH 106 na Shillong shanong stan hu president jong ka HYC so yang circle uba Purning Star Shabong laong baka senggalayo jingtip ba nrio spa nrio po ar naki praspa sa po ar ki delineator bala daban buh ki road ka surok ba kilaja kakenhun kala kentui katanat PWD National Highway Division ban tokit halor kini kamat ban to FIR ban penkho ikinala ki baharut surok ban yada ni ki jing penjulor ya ka surok bat ki jing ja accident Don kijaka kiba kinala kita buat pertelan dulu kedak tapu te kumtani tentu yang office periodi bahkan cimkia ban kut ya kita kinala lembar tip ba lada kadap haki surok kat surok tak untuk lawan du bal radu ngili nakli office ngi ba nak pasport kasimkia kasim sting ban bahaya surok nak tak ada lada kasim sting office ban bahaya surok kipa-iba balik bawan kinjanja mabalai hak surok he surok ba pada sini surok kipa-iba nonya kali dia bagian dari sini surok bakala ora anjing sida dan tak tahu itu yang office bakal cipta berpai kali surok kepala don kicaka itu mereka menjingkip jauh besar yang bagi informasi yang bagi apa kalau bah beda bakal berpai kali surok jadi senai yang surok keba la poin di
Sepatul. Ka State Youth Wing jong ka Voice of the People Party kelaya kenduk beru pro VC jong ka Nehu ubak Sumar bin Umdor ban panjing pensyai halor ka advertisement jong ka North Eastern Hill University haus nam arja atholai nak benda ka kam jong kinong tre office u pro VC ula pensyai ba ka advertisement jong usnam arja atholai kam tre kam show kat baya ka advertisement ke betamai ke don kam ya ka jing jing menjur nak ka executive council lakmi linti bo on la man pan phai biang ya ke pisa bai thap kam ngajangki kani ka kenhon kala ong baki don kumba arpusan hajar ngut ki ba thap tang ya ka kam ha ka group C te kat kum ka jing itu ka jung I te kani ka advertisement kala ayap mentah te ki hab ban khot ya ki hab ban khot ki hab ban re advertisement biang sa sisin te ban khot ya kani ka ban re advertisement biang ma sisin kani hi ki hab ban khot da ke isi te ila yutu hi yang I ba ka syam jing e ba do kata ta namar ka isi ru men kani ki pelong visi pelong stage po Delhi mo Delhi ne umta te nakaliang nang ni na po dihu nang ni ki aswan ki prepare pat kim priang ya kata ka isi bagi pelong sti sabar ki kwa bai ban pelong ya kan ki isi hang ni namar pi ya kan ni ka ban khot ban advertisement ni biang ni ki post .com ban pas biang nakaliang ka isi unong drodur ubana kasnong Singku Ribhoi district usamla kambiang Borling do ula palai pai bai ka solo arts exhibition hanong po shopping complex ka bapeni shi bon tili jing draw bat ki way pat ki jing tre jong o ki bapeni ki rukam khana ba jing don sap jong o ya kan ni jing pen I nam la ple perdado MLA kanong po uba Meral Bonds em haba ai ji kran hang ni ka program ni usamla uba ai kublei ki bor badi khmi bat ki nong kershan jong o ki baju ai men sem bat yai penslor ki kam jong o ha ka ju ka po la khot la wer lang ki pai ba khamtam ki khana school but college ban wan jungo ya kani ga jingpen inam jong u khnang ban yo jing hikai ban ai men sem ru yaki la da ki kwa ban shem ya kani kalan Nasihat shikadiya ba sapko blame to ayang ba continue na hanggang ayang la ban yo shibon ki price ba certificate haki department ba head of ba hadin ma adyan ya pastulan ke junga ngat tibig kalari haka Bachelor of Fine Arts na po Rajiv University po Arunachal Pradesh. But kamusta degree yung nga na pundihan na po Tripura University. Haka ba nalayo po kapusnam kung ubal madalis na po Tripura University. Kajing yung nga ubal madalis na kawai lani ko mutabang sa Tripura University ka anong institution yung nga bangga Kau impenjina susu ban perang yang tak jintip sepang kerang ban perang kumna bangla ban penjenai haka bangadro. Ka Women's Organization of Ribhoi District mentarasngi kala pelong ya special awareness but counseling program nak benda ki longkme but kena samla Ribhoi District hadin ka jingja badang shen ka bala tap emi khlung badang kha ha ka balala ban pelai emno I do kena school bat ki parlok jong o ha ka ni ka program ka sinjok kalapen ko buromi usamla ya teilang nongrang ya ka jingslor jong o ban pelai emi khlung iba mentai la don hapeng ke jingko jingkia ka bapura hadin bila yo I ki jing semar Gunru Henry Ipiang Mobaya Pi Baro sa kaneka program kabarit Organization of Ribhoi District Ipiang Mobaya Pi kong sa kaneka kamkam Itu idon ki bahay masal nga may ati ang mamimira dito pananandam perempat mampas sepas lais nam fi kaimlang kasalang kamday kabangi aya ka awareness District Social Welfare Office West Garo Hills mentarkas ngi kala pelong ka training program na kabentaki master volunteer hapo kan nasha mukt bharat abhiyan ha DRDA hall tura kum shibenta ban pen klani jingle pershayu drop berkijing di penbuat ki officer kala kentu ki volunteer ban longkum kinong mi khmat ban wan ra jingkala da jing pen priang jing tip shiki pai ba ban itho I jaka kum ki jaka di drop ban ai jingkar shani ki brio klam da pen klam ranya ki
we have chosen the volunteers so that they can gain technical knowledge on substance abuse and the disorders, screening methods, and counseling techniques. So that in every blocks there'll be the ambassador of hope. When they'll be going back to their blocks, they'll be the ones who will be helping it out, and they will be the ones who will be giving the awareness in the block level. Mentang ini pai pat shkubo na kathan chate lamingi. Kijing penkre kilaya shat Hamadan Veterinary College hakana para Guwahati. Hashwa ban pelongi kijing penmam smai jong ka sarkar NDA balalam de BJP ha Assam. Kani ka sarkar bathamai kan shim smai ka khat atrik ujemang ha ka jinga donlang. Menteri rang bakdu keri Narendra Modi uban shimenta ha kani ka sngi kum ukong san. Ha ka juk ka por ki bor penyak distrik la penkre penkrom na ka benta kani ka sngi ka kerpang tam. Tungin ipit matay kikubuan na kalengkari. Menteri Katanak ki kampo iying Amit Shah ulapoi ha Kolkata ha pedang gijing pahara ki bejur ba gijing pediang buram yu. Ketem keput tenrai bala tip kum kadhak bat kacal. Kepen i gijing wan jong u. Bala sakhi gijing lum jong barok kinong tray ke BJP. Kumjuk kinong Krishan ha keleng jaka jong kanong ba. Gijing wan jong Amit Shah la yu ikum gijing yedei ha kesan hima sima ba kongsan ha West Bengal. Kepen i gijing syong shit ba jing kongsan jong kesan perthe. Ba mentapang in paish kubuan na keleng ke pertay. Presiden ke Philippines Ferdinand Marcos Jr. ulamaha mikinong yalam ke Asian halor ke jingbu jingma ya kayo kakot bag jing shingan. Kebayadei bat ke jingkiyo ke jingyakan art ha Middle East. Haba ajing kren sa ka Association of Southeast Asian Nations lani Asian. Ulakot la weran pensange mardor ke jingyakan art banyada ikinong syongshnong bat ke jingyat linti ke bashingan. Lingba ka Strait of Hormuz. Kamhashwaya kini kinong yaki kila pelong jing yaki kebekentui kinong yalam jong ke Asian ban muslia yaki marpok hendaw. Mentangin ni paish kubor ya lekai. Ya ke football season arja alpun rio jong ke Shillong Sports Association la play perda Hamadan SSA ha Shillong dok menteri rang bak ke jelau kan rat ke sangma ha ke bala senran lang yu dok menteri ke tanah sports ubak wailat Miki Shilla badu president jong ke SSA ubak Bante Dorlindo akan digesli kan rat la pendapat ba ya ke play ke football season bat ru ke jing ajing rap pisa po arlak tingka halor ke jing job ban penyat ya ke ni league Lapan itu ru ke jing shim benta jo ki kan huan ke jing pen i ke jersey bet ki tiar sa kan mau ya ke jing le kai sedang lapan ya kun hapdeng ke mau nyang la Youth Sports Association bat ke sela sub FCC and to enjoy football. Once again, I wish all the teams the very best. In the first year, when the SSA had come and requested for support,
I had sanctioned 28 lakhs from my Chief Minister's special grant. Last year, somehow the budget went up, and I sanctioned 30 lakhs last year from my CMSG for this particular league. And this year also the budget has again gone up. So now the amount has gone up even more, but I may not be able to give all the amount that they require. But with my tradition of supporting a bit more compared to last year, so last year I had supported with 30 lakhs. I'm happy to announce that I will be giving 32 lakhs this year to SSA to conduct this particular tournament in a successful manner. Ya kanyang taser festival arja alpun rio lasdang mentakas ngi hayau sir Sidon Ribhoy district. Bala pelong da ke Ribhoy Tourism Environment and Development Forum. Umentri ke cabinet ubak sosne soten ulalong ukongsan kat bawa MLA ke umsning ubak Celestine Lingdo ulalong sembut kongsan. Kani kata masalah jurakhe na ke benta unyang taser bala jutip ha ke jing pulis sayen kum ukremistika Ribhoy. Uwa jumi tang shise na ke sausnam bat ubala jutip ru kum unyang World Cup. Hakani kata masalah ju penlongi ke jing elek kai football, ke jing shot, ke tem ke put, ke camping, bat ke jing lek wat, yo kenyang ha ke pol men. Om Dona. Her kawai kaliang nomor bakam jumi man kasnem kami sisen sausnem kenor nang ta pade kadi ka kenyang ka nak kenyang baro hakani ka Indo Myanmar Biodiversity hotspot keditan kani kawai ka bami sisen sausnem But ude uwe nap deng pedikal sekeda but gitip ba ume pedikal sekeda ude tangnem yang taser kata kamut ba pedikal sekeda kamut ba jumi manakasnem umi hadin sausnem hat laisnem bat hat newsnem union yang taser umi malak sausnem bat udon pedikal sekeda sepo Amerika kidon umi hat laisnem bat hat newsnem Di benta pagini pe ik jinglang jingman ka sumineng hakeleng ki benta jong gajela. Hatura ka jing kret kalong apaway degree Celsius ba ka jing shit kalong lai po degree Celsius ka jing sngam ka haw kalong san paway na ka shispa ka jing hap slap kalong millimeter. Haba pai pat shenong ba shalong ka jing kret kalong katan Rio degree Celsius but ka jing shit kalong pusau degree Celsius ka jing sngam ka haw kalong san po kanday na ka shispa ka jing hap slap kalong 0.1 millimeter. Ka bah jowai pan ka jing kret kalong katan Rio degree Celsius but ka jing shit kalong pusan degree Celsius ka jing sngam ka haw kalong san po Rio na ka shispa ka jing hap slap kalong 1 millimeter. Ka sun beneng kan dumloo hatura shalong bat jawai pat kalaru bandan ka jing hap slap ka ba malumala habun ki jaka Shoban poy shi bukut jaka tu kubang ni pe biang sa sisi ni kimat bakong san Kintu sumbut menteri rong ba ke jelai ki pai ba ban pentip halol ke jing syak berngem bat jing syak dawa pisana ke HNLC Lek ke sarkar jelas ke yang bishar High Court halo ke jing ai jamin ya ke Sonam Raghuvanshi ke badan ti penyap ya Raja Raghuvanshi. Pentikna ke sarkar jela ba ke kamkan donana ke bedagi nong hikai ha ke jing lek lum ya ke khana samari. Bat sedang kenyang tasir festival arjar pun riuh ribhoy dan rakhe ke jingmi shisin sausnem kenyang World Cup.
Ti parlok atung ila poi shi bakut jo katup ko bom ta janmet hadu begin de syam yang bat pila shaik singa ko pon nyau beji janmet kublei pi baro